I veliki pozdrav svima, ljudi, dobro došli u novi klip, klip ili obaveštenje, šta god. Da, eto, kao što možete vidjeti, pravim jedan klip, to jest želim da pitam i da kažem nešto za moj kanal, a to je da želeo bih da napravim serijal, pošto nisu baš mnogi napravili taj serijal, kao rod do neke divizije ili ti ga, pa da, rod to tu neka divizija, naprimjer Road to Silver i to, jer jednostavno želim to da napravim na mom kanalu, znači snimamo bukvalno skoro svaki game, po nekih put i streamujemo i to. Da, i dobro, po neki put koji game odigram ja solo, naprimjer u promocije snimam i to, jer jednostavno želim da napravim kao do Silvera idemo, jer sam bukvalno 3-4 dana ovo uspeo, od bronze 5 do bronze 2 i bukvalno gledao sam malo te youtubere koji snimaju tako kao Rod ili tako Journey tu bilo koja divizija ili tako nešto, tako da eto, vidio sam da neki snimaju strani youtuberi, pa što ja da isto ne snimam. Što ne bih snimao, nadam se da će vam se svidjeti to, ako da, bacite neki like, share, subscribe na ovom klipu, a mi će uskoro da krenemo sa time, tako da vjerojatno će možda biti još neki moj drug duo da igramo, ali nije još sigurno, moguće da igram ja i solo, tako da, kao što sam do sada igrao, tako da hvala vam puno na gledanju i mi se vidimo do sljedećeg klipa, ćao!